Ewenyigba TV, eviao penupomola. Akpe bemi de kawon kule Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo ƒe yike ne le Dabla Junction le amuganu tome kai de be dukanjo yiko ba ka mesi le dɔwɔƒe me ne mia ma agblɔe ne mi le eve gbeme nye ŋkɔ nye Peter nade agbeyome kafi ne ma agre nyadzɔma ma kplɔ kɔtɔŋgɔdo nyawo ƒe akpadzi. Sewɔƒemenɔla yi ke gbɔsɔsɔ medewo dzi wonyame yi ke wole ɖe le gbɔgblɔm be akɔdadɔwɔƒe le ɖoɖo sia ɖe wɔm be yeawɔ akɔdagbalẽvi yeye le Ghana dukɔ me. Ke le akpavɔnyɔtsɔ ɖe dzesi be ne ege ɖe kedzetia si gama esie nye nu yi ke exɔ tsizi andrelia le dzinu ade sɔ me le ƒe akɔbe kpli bla eve vɔ eve ye me. Ke míaƒe nukpɔlawo xeye kple míaƒe gbɔɖo le egbetɔmi la matrɔvi ma va ne ma ge ɖe nyadzɔ me ne mi. Akpe be mi ɖeka wɔm kple mi le ɣeyiɛ me ye si be nusilis eve English is na dɔwɔƒea ye dam gana fi nyadzɔ wado bɔ le teƒe sia ɖe yi ke ne le ke ne mia age ɖe dukɔ ma dzo me ne mi enuma ke yi ke mia adze gɔme le sewɔƒe me ne mi le yi ke me minority in parliament yi koe fia be NDC sewɔƒemenɔla yi ke wole sewɔtakpe me alo sewɔƒemenɔla yi ke gbɔsɔsɔ medewo dzi wa wonya be yi ke wole ɖem le gbɔgblɔm be electoral commission yi ke nye akɔdadzikpɔ dɔwɔƒea le Ghana dukɔ me wole ɖoɖo sia ɖe wɔm be yewo agblɔ awɔ akɔdagbalẽvi yeye yi ke wo agble gahome yi ke nye gbetaga $1 milion bla enyi le nene ƒe ɖoɖo yeme kame yi ke nye ŋgɔnɔla ne sewɔƒemenɔla yi ke gbɔsɔsɔ medewo dzi ke nye aƒetɔ Haruna Idrisu yi ke nye minority leader enya be yi ke nene ƒe nyakɔgblɔ le yi ke mɔnɔ nyateƒewo kakple nyadzɔdɔwɔlawo le sewɔƒe me yi ke wòɖe kɔgblɔ be ɖoɖo sia ɖe yi ke wɔm akɔdadzikpɔ dɔwɔƒea le be yeakɔ nene ƒe ɖoɖo akɔde tome be yewoaɖe afɔma le Ghana dukɔ me anye nu yi ke atsitre yewo ŋuti hena yewo ƒe dɔwɔna geɖewo elabe meditiwo la ye yewo wɔ akɔdagbalẽvi yeye le Ghana dukɔ me yi ke fia be le woƒe taɖodzinua woadze agba yi ke wo azã agbalẽvi yi ke nye ECOWAS identity card alo card vi alo agbalẽvi yi ke yɔmi le be ye nye Ghana card le Ghana dukɔ me godoa woazã nene ƒe agbalẽvi ɖeka ko yi ke woakɔ awɔ registration ne agbalẽvi yeyewo le Ghana dukɔ me ke nyɔtso ɖe dzesi be le isi dɔwɔƒea ƒe nyanua wonya me yi ke le ɖoɖo sia ɖe wɔm kple susu be yewoate ŋu ade asi agbalẽ gɔme yi ke na mɔnukpɔkpɔ yewo be yewo age le ɖoɖo ma me ke sewɔƒemenɔla yi ke gbɔsɔsɔ medewo dzia wonya me yi ke wo ɖe dzesi be yewo le agbalẽ sia ɖe wɔm be yewoate ŋu akplɔ electoral commission atsɔ ava sewɔƒe me yi ke wòava do babia ɖeka eve kpakple wòava kɔ nume ne yewo sewɔƒemenɔla kpakple Ghana dukɔ sia ke le wɔna ye me ame yi ke nye Deputy Minority Chief yi ke nye aƒetɔ Ahmed Ibrahim edze agba yi ke woƒo nu kpakple nyadzɔdɔwɔlawo le sewɔƒe me yi ke wòɖe kɔgblɔ be ne ele ŋku ɖe ame yi ke wokpɔna esenyawo dzi ne dɔwɔƒewo le Ghana dukɔ me yi ke nye Statutory Legislation Committee yi ke fia be akameti mawo la wonya be yi ke woagbɔgbɔ be dɔwɔƒe ɖe sia ɖe yi ke le Ghana dukɔ me yiwo di be yewoakɔ ɖoɖo yi akɔkɔ de tome le Ghana dukɔ me yewoadze agba yi ke woƒe ɖoɖo kpakple woƒe se ɖe sia ɖe na anɔ dukɔ ƒe dulise gã yi ke nye akpe ɖeka le ƒe asieke bla asieke vɔ eve ƒe dulise yi ke ne le miekplɔ le Ghana dukɔ me abe esenyawo ene le Ghana dukɔ me ke tso ɖe dzesi kɔ tso aƒetɔ Albert Ibrahim gbɔ be ne ele ŋklo ne ƒe ɖoɖo ye ŋutia ame yi ke wole akameti me le wodze agba yi ke wole ne sia ɖe wɔm be yewo age le ne ƒe ɖoɖo me yi ke ana mɔnukpɔkpɔ isi dɔwɔƒea yi ke anye woƒe dɔwɔnawo le Ghana dukɔ me be wo age ɖe ne ƒe ɖoɖo me ke tso ɖe dzesi kɔ tso ame yi ke nye akameti wo ŋgɔnɔla kpe ɖe ŋutitɔ le ne ƒe sewɔtakpekpe me yi ke nye aƒetɔ Obi Amɔ eɖe kɔgblɔ be ne le ŋku le enuwo katã ŋuti fifia la eyi mede be isi alo akɔdadɔwɔƒea ne ava ge ɖe sewɔƒe me yi ke wɔ ava be le babia ɖeke ŋuti ɖom le nene ƒe dɔwɔna ma mo nenema ke hã akɔdadɔwɔƒea la enye ame ɖe yi ke edze ne ese le Ghana dukɔ me be wòate ŋu akɔ ɖoɖo sia ɖe akɔ ado tome kple su be nene ƒe ɖoɖoa ne wòate ŋu ayi ɖe edzi ke tso ɖe dzesi kɔ tso sewɔƒemenɔla yi ke gbɔsɔsɔ medewo dzi le yi ke woɖe nene ƒe nyakɔgblɔa wometeŋu ƒo nu kɔku ɖe egaho yi ke wosaŋgɔ wa la agblɔ akɔ wɔ akɔdavi gbalẽ yeye le
wana yemo kala ifla ke le nuko le Ewenyigba TV nya do pie me nemia so mo no la onya me ko ko pe do no kata ko dare anyi le wo yi the recess o break bo plus suba le jinu awo ma o blo ava so pie me yi ko ava yi de wo pe wana kata nji le so pie me tan de sare ka agublo ado akwachu akoda do pie kwa minority to pakwaji hana new voters ID card wo le Ghana to come mi le klalo be mi akwe adade yavanlanchi ndemi Miapo no kola mi acho la apama yike mi akwato ano se opiwe ni mi ka he mi ano MPP di ha bo pakwaji la yike mi ano amayike nye se opoma no la na domi ko be nya ametenu to yike nye mi no apono Sarah Ajua Sabo nya ma yike di ko global na ne pe so da ko no la de yike o le NDC di ha bo na make le MPP di ha bo le wona de wo mle yenti yike o di ko global na ne pe akore da yenye dunya hanya goglo pe aje bibi le Ghana to come ka apono nya me ka di ko global na le nkura political witch hunting ko ko dare ko jine ka fiebe le dunya bo pakpaji aje bi wona ole ajim le apono Sarah Ajua Sabo penya onu ka apono nya me de ka mi di ko global nya jo gado ji ba ibe nya me de ka echi apele so me ka malaga gande so da ko no la opa do wana gado ngo ke jo de si ko chu akameti ado boba anya ba apono ya ne wo ado le privileges committee ko pona so mo no la kata openya le so bi me bel waja gba iko ba kon mene yo ko ku de societa mete le so bi me bangutio ka ba se de bi ale iko mo kon chu ko ide so mo ko ku de apono e pe opposition wana ontia aka meti o mala akpa ever yi NDC di ha bo pe so mo no la le glombe apono e la yi mo se re ko chu bo ta yi want nga drop on ni le ne pe do wona wo me ka me iko le MPP di ha bo me iko le aka meti iko nyem privileges committee to open akpajia won la den problem be ehien be afono ela yu adu asieji be akoto yika edemegbele yu pe yo de sia de yika yu wono hanan go maku ka play alo yika yu abiegbe le wona yemela enye ni yika me etencho afonwi le Ghana tuko ma o Kenya bono kola na macha pota ni bile Ewenyigba le Ewenyigba TV joga no pomo wana o menemi yenya ano kejeta siga me yikanya new kejeta market ikana la kumanse la ashanti no to gamba ni to de si versi Anderson ke echile asiye dem le kumanse no to me kala wana ya mala jinu banto jinu evie jinu aton jinu enie pakla jinu aton chitende asiye le ikama pipe alo echimo ikana o de kodale asiye me ikawazan lo podo wana ma nene pipe wo gbale asiye me kele chode je sibele jinu adem la afokwe metem do bora kala jinu Andre ikama mila nene ponjo jo ajose ebe ikawe asiya akochizi Andre so kele chode je si kocho city app je do pe le ikama di chagrete be ikami konjo kocho ugwa onya me ikodi ko global la ukura ba vaya no vigaro onya me ikono echiplom lo penjira pa gbla agbakopo le keje tesi gaye me ikodi ko global nene ponjo jo la echo pipe ikano ko to asie me na maka ha modern week samuel ko le asie ko pomte 3 le etinyo pa dia meten le afochonyo kama ikonya habobo ikole asie me ika wodan kona uparo ko be onya consent central market traders igafeba onya me ko chola le mena asie pongo yi ko pa agmanaji la yikanya poto rube ame aya me ikada se agbango me yike woduta bonu be wana be amba yike onya aseji kola wa akapo mena yoko kude eni kene echeglem la yo panja jo wana umti ke ba sere bifia umutin do yiko pon ko kude ku he sare yike la godum ko chu etie me gbagba wana unti kana vi gare ha odi ko global na alan kude Ghana water company to opo do wana unti la ngeke yo mala wala anumanya tano san ko lo do wana wo yike nyam firo materials yike tebe pekpeme alo ale ko tebe wa azam material akoko woda nene padu do metele ejim la Ghana to come new keje chu de jesi ko chu Ghana water company do bi ha bobe no bi ro pa for de la sema ye na ba yo pe echi pipe ye wa wo de la gbagba se be yike wo le nene pe no bi o den ta mi akplo wona ro ni sare ka wo ado chu me mi ko chu bon pa ple asisa lo pa pa dia mi agbule ni mi le Ewenyigba TV joga nu pomo wona woji
Kenya panu kwala gei mo reganya chepe nya chesarale agbere keji enye Peter nate agbeyume ye anonsi majo vene ble blesari kamile civis na me ka tro aselenya jonti na maka ha wo potoga onye wona ndoka tana ble agbenya job akwaji kanu silis ebe English na idop ye dama gwene mhafinya jo udugbo la blesari kamile akpenemi le nya pere ka lata